بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗon Jama TV, min salmini on nokku kala kawawɗon wonude. min toraniki on jaam e kisiye, yo Allah huure en ko nafata en, danda en kada ko lorrata en. danda en Allah wawata danda en kata e kasara, danda en sabu gaño danda en bone iblisa. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala immintinde en ɓawnde o wari en mayde meɗen toso kere. ko honde woni nden imminɗo en ɓawnde ɗannoɗen. ene jelo ɗaani yahiri ɗon festi ronki finude. no waɗi ɓe inni ɗanagol ko miññam mayde. ko ɗum waɗi neɗɗo on si tawi woni o ɗaniki ha o gayni o fini, ko yetto Allah subhanahu wa ta'ala. alhamdulillahi allazi, mi yetti Allah on ahayana wurnutinoɗallam baada ma amatana, ɓawde o warinmi. hari a yahigoy ay ngol ɗengol gaɗanɗa ɗon, hari a yahi hariɗa hakkude aduna e lakara. ay Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi toujours o artirma ka aduna ga o findinma. are a yahi dey yo da sikko ko dole ma findinma ɗo. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, eɗen mawlo Allah immorde bone pittandu wonkiji meɗen. en yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on wi'uɗo kala hor lewru suumaye tawi himo gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala. ay himo hooli, himo gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala yafantemo bakkatuji makko ɗe o ardini e ɗe o sakkiti fof. yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en ɗum. ay iɗen seedo ala reyteɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala. iɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. yo Allah subhanahu wa ta'ala, ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo diina gonga, diina l'islam. no wi'iri noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala, inna diina indallahi al islam. diina kanko Allah ko diina l'islam. faman yabtaghi khayra al islamu diina falan yuqbal min. kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu diina, Allah subhanahu wa ta'ala jaɓantamo ɗum. ay o jaɓantake fes. ay ɗum noon e bakkileren anden ko ɗum noon diina l'islam koko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam addi kon, ko rewri Allah subhanahu wa ta'ala kon. ay ko ɗum woni diina. ɗum woni diina l'islam, ko kanɗon woni diina ɗaɓɓaka kam. diina l'islam amman yabtaghi khayra al islam falan yuqbal min wa huwa fil akhirah min al khasirin. ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhallazina, hey ko onon yo gonɗimɓe, ya ayyuhallazina, kono ɓen amanu gonɗimɓe, kutiba farlama alaykum e dow moɗon asiyamu
ay ko wiyete korka lewru suuma he kama kutiba kono farlarano alal lazina doɓe min qablikum adinoɓe on moftaji arani ɗingoye kamɓe kadi ɓe farlanoma korka korka na enen korka fuɗɗi e muɗum ay déjà no gasa hara enen horugol men ngol ɓuri wonde facile e di korka ɓawo kam e woodine worɓe woodine korka arana kam woɓɓe goosi ɓe hoorino hara ɓe yiidetano e sonna maɓɓe ala jamma ala ñalorma ha suuma ye maaya sonna maɓɓe no harmani ɓe enen noon ko ñalorma tun har mi nana ɗen sonna meɗen ay jamma hino raginana yimen woodine korka ɓawo adinoɓe ɓen si ɓe hoori ilandema bimbi ha futuro heewi ay ko yeɓe taƴu tun yeru taƴugol ngol tun so tigi taƴi ñaami ɗon ha gayni hande kadi kontina hoora kadi ɗon jemma fof kadi ha weeta hewte ka sulliyagol ñaama ɗon kadi ayi mana sa ƴetti bimbi a hoori ha futuro heewi a huntike ɓiyen a hirtike hande kadi kontina ɗon korka ma kam ayi jemma fof kadi hoora ɗon ha subaka ka sulloyagol ñaama ɗon kadi si ñaami ɗon kadi weeti kontina kadi ayi enen noon ɗo ilandema ka futuro heewi iɗa daginana ñaamugol ɗon ha 5 heures ayi e goɗɗi goo e goɗɗi goo e goɗɗi goo ko inni kama kutiba no farilano alal zina de min qablikum adinoɓe on la allakum fiitun onon tattaquna yon hulu Allah ko honnun ɗaɓɓa e suumaye ko kulol Allah ayi sabu neɗɗo on ko si on tigi no hule Allah gon si tawi woni ko o ñamali o yarali kon wawamo nafude neɗɗo on si tawi woni o woni ilana bimbi ha kikiɗe o ala e ñamude o ala e yarude on kono kulol Allah ngol himo pottini ɗum binde makko nafatamo no wiri noon kala on mo korka mum haɗali ɗum goyka walla fenande ay qawlul zuhuri wa sahadati zuri ay falaysa lillahi hajatan fiman yada ta'amuhu wa sarabahu kala on mo korka mum kan haɗali ɗum e darugol ko harmi korka ma kan haɗali ma yawgol ko harmi korka ma kan haɗali ma fenande korka ma kan haɗali ma tiriyandugol Allah subhanahu wa ta'ala ne o haccitaka fi ko hacciɗa ñamugol yarugol kon haccitaka e ɗum ala intérêt korka kan sina heege ay heege kono neɗɗon ko si tawani himo hula Allah no Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon o rento e haɗaɗi Allah ɗi mahari bo keeri Allah ɗi on tigi rento e majji ay on tigi hoorina tere ɗen fof no woniri noon on tigi ñamaɗe elana bimbi ilanda bimbi ha kikiɗe tere ɗen kadi hoorira noon guite ɗen ɗe wona ɗe darali ila ko harmi kanje kadi ila bimbi ha kikiɗe noppi ɗin ɗi wona ɗi heɗaki ko harmi ilanda bimbi ha kikiɗe jungo ngon ngo wona ngo ƴettali ko harmi ilandema bimbi ha kikiɗe koyɗe ɗen ɗe wona ɗe yahali ko harmi ilanda bimbi ha kikiɗe manistata ember ko marɗa feere kon est ce que si guite ma ɗe daari ko harmi tawi a mara feere a tewaki bonnima suumaye bonnalima suumaye par ce que a mara feere ɗa wawi nangude joni lawol heɗa yaade haaju ma fotta e ko harmi guite ma ɗen wiya pange hoorema ɓe wi noon yitere ma nden ko cikki premier muɗum kon hiɗa yaafana kono noon si watti ɗin mum bakkati windete dey sabu Allah subhanahu wa ta'ala wiri juleɓe ñeɓe hippu guite maɓɓe ɗen ay julɗo sino yaade nayo taw ko woni wo a humpa surtout ko harmi kon kono he alhamdulillah a yeyi ɗo joni hara ko julɗo himo hoori o ɓanta guite makko ɗum o hayno ko harmi kon o cikkade ɗon ha o fotta e muɗum si hucciti o yilto kadi o daara ɗon kadi ha wacca haynade
aki anga bonni korka ma kan ay ma tewo pasiya ka harmi ma no hoori wona heɗagol musique ay ɓaytata so gari ɗum piiji fof ma hoora ilana e bimbi ha kikiɗe wona huntora ko harmi woni ko ñamete harmuɗo woni ko huntorɗa woni on tigui tiriyandu huntori ay ɗum ɗo fof hare ko andaɗa harma ko bonnata korka kan ko rentete ɗum e muɗum ay kono ko kulol Allah ngol wawata wallude on tigui ɗum ɗo fof ko so tawi ɗon tigui himo hula Allah wona ko o ñamali ilande bimbi ha kicciɗe ko wawata mo nafude amma si tawi woni kullol Allah ala toon he haray ko nelaɗo maki kon kara han si tawi woni hara intérêt ma ko korka kan sina heege ngen kono noon tigui mari toon intérêt haray noon hino hulɓini ha si tawi woni Allah subahana taala en nduɗo lewru sumaye moƴƴereji ɗin fof hino udditi dambuɗe moƴƴereji ɗin fof hino udditi fewnuɗo yiite ngen hino soka alijanna on hino udditi seytaneji ɗin fof hino dumba kono tinne e waɗugol moƴƴere si a waɗi ɗo joni moƴƴere hun gotum si tawi woni wona e sumaye si a waɗi moƴƴere hun gotum kun hino duubule ha laabi 10 amma siko suumaye sa waɗi moƴƴere hun gotum duubulte ha laabi 700 50 e ko ɓuri ay kono neɗɗo yo kato moƴƴina suumaye muɗum o ta woni ilande bimbi hakikiɗe a ñamali a yarali bonniraɗin baraji ɗon saabu darugol ko harmi walla saabu yawgol ko harmi ma saabu fenade ma saabu seedagol fenade hay si a fenata ko ɗum sa woni kadi seedeto fenade ko ɗum waɗi wattan ko yila e grand place ji ɗin hino moƴƴi fewndeleera ɗo ha hay sina e suumaye sa itti noon sikki suumaye yawgol e grand place ji ko haalaji layifuji borde bardaji wowlete ko rentagol par ce que ko bonnata suumaye horugol ha gayna ƴetta lido tappugol lido e lade bimbi ha kikiɗen ko bonna e ɗum suumaye saabu lido hino harmi carte hino harmi daamu hino harmi wallahi musidɓe en ɗaynodirta addinu nasiha dina ko laaɓandira reedu neɗɗo si a hoori suumaye ha a gayni a ƴetti daamuwal e tappugol innano feƴƴinde korka ya andu siɗa faala yaru ndiyan kisa ayi walla woni e tappugol carte walla woni e goɗugol lido siɗa faala yaru kisa ay par ce que a yani e ko harmi ay lantaki ɗum fof ko piiji ɗi Allah subahana taala harmini mutlagan ay hino woodi e hooreɓe ɗo ha gayna surtout wononɓe ko nokkel gol ko inanno yaade ka geeci wona ka mellaginoto ɓenne ka baaden joni sa yeehi ka geeci ton yimɓe attaque toon yimɓe ɓortiɓe na julɓe tum woni ton woɓɓe si yehi toon ɓe hoora ko figuidaronaɓe ɓe hiɓe ɓoori an e suumaye aron ko ka yaha per ƴetta tan feƴƴina suumaye ma on sina ka geeji ka yimɓe ka noɗanama ka piiji bonɗi waɗete toon a yewa ka julirde fowtoɗa toon ɓay fen ɗo julere ɗen fof harayno udita ventilo ji no huɓɓina hay sa janggata qurana a gasa yaha walora toon beteke ayi kono on tigui reeno no rentina tere ɗen fof hoorina tere ɗen no woni noon tigui woni no ñamari yarali enen bimbi hakkijiɗe tere heddiri ɗen fof kadi ko noon wawata hoorirde si tawi woni koye suumaye on sellu si gotum e majji woopi haray suumaye on ko mutlaga haray boni eyi eɗon andi no jeeya e farilla suumaye on kala ko tawata hara bonna e suumaye on woni farilla e hoore maɗa eyi la Allah kunno ga saw noon tattaquna on huulay Allah eyi ayyaman ma a duuda ñalɗi kontaɗi enen hunde haysi innama hara ko duuɓi wulure hara innano ko duuɓi wulure hoorete ko sattayno ko ha fuɗɗegoy ayi ko sattayno ko ha fuɗɗe saabu no ñande be ñande harayno ɗuytade ayi ñande be ñande harayno ɗuytade ayi ñande be ñande harayno ɗuytade ayi mais si tawi woni itti noon sikki balɗe 30 lewru ode
ni sa yi julɗo no inna kañum horugol balɗe capantati kañum ɗum hino sattani ɗum a hoori a ñaami lebbi 11 et puis nelaɗo makkita suumu sihu o yi horugol ko cellal addanta jommu hino wayi ɗum hino wayi oto ma o joni si tawi woni oto ma on si honi a loowi nebban hingal sunere ɗon tun ala wadde widanse ɗum andi est ce que motere maggal on neɓay heɓata oto ma on sakki deeso men a waɗa vidange ko ɗum neɓinta motere o ayi on awa ko ɗum woni fi ɗum neɗɗo ko ɗum ndaare neɗɗo hay ña ko ɗum waɗi neɗɗo si tawi woni hino ñamude neɗɗo kala mo yiyaton ko ɗum ndaare ɗi angal cellalji fof koye ñameteji ɗin woni eyi si on ndaari kadi ñabberi ɗin ko ɓurata nangude ko marɓe moyen ɓen jewma jawle en weeletake ayi wona ñamegol kadi ñameteji welɗi marɗi sukkar ayi neɗɗo a weelete on tigi jaɓay weelede c'est très important wiida reedu ndu ko cellal addanta on tigi ñamugol ha ɗeero ɗum ko nawnare tun noon ko nawnare api kadi neɗɗo kadi nayo ñaamu kadi feƴƴintina neɗɗo si tawni o ñaama e nelaɗo makko sina ñamude ko ya feccu reedu ma ɗum pecce tati si a ñaami ko ya acci pilas ndiyan dan acca pilas fofaa ngon kono ñaama ha hewta ka loko ƴera ɗo hara no foofira si gayni ñamude no foofira kara han ayi ɗum ko nawnare tun addata ayi bon kono neɗɗo suuma yeey on ko cellalante par ce que ko wiidugol ayi mana ko ñamuɗa nder hitande nden ko ñabbeli ko ɗum ndogoni wiide e nder lewru woturu on tigi wonta kadi niveau génération ngo no wayi si auto almaga si yangal sokoli widansi a wiidingal a sansanigal buusi haɗingal arta kadi tuttu neef ko ɗum nelaɗo maki hoore sellon ko ɗum ɓe yimɓe ɓe andanda hoore maɗa ɓe hoorata ɓe anda ɓe famali si a saliki horude ya andu ko ñabberi tumonɗa e moɓidirde reedu ma ayi ñande ɗum éclatoy ɗum wawa tawa a huɓɓatata ko feere muɗum ayi sa moyta ko barzake ayi ko laakara ko toon ayi ɗo horugol ngol c'est très important ayi ñalɗini balɗe capantati juuta ayi fa man kana minkum maridan kala e moɗon taw hiɗo nawni aw ala safarin ma haray mo wayasude fa iddatum haray yo kontu min ayyamin e ñalɗi ukhra goɗɗi goo ayi neɗɗo on si tawi woni suumaye ari tawi woni himo nawni walla himo wayasude moye hoore lawol moye hoore wayasi ko yo ñaam ayi par ce que wonɗo e wayasi no soñji hino tampi ko koɗo bon no wawa kadi hara o yo ɓaaki ñamete ko yonantamo ayi bon mana wonɗo e wayasude hino newnana yo ñaamu balɗe ɗe o wayasi ɗen e suumaye lanni o calcula balɗe ɗe o wayasi e mum ɗen o yoɓa si o nawnu kadi wona noon ayi balɗe ɗe o nawni e suumaye ɗen ɗe o ñaamiɗen so suumaye mayoyi so o ndikki o calcula o yoɓade ayi ko man kana minkum maridan kala on laatiɗo hino nawni aw ala safarin ma himo wayasude fa iddatu haray yo o kontu balɗe ɗe o ñaamiɗen min ayyami ukora ñalɗigo o yoɓoya wa ala lazina no e dow ɓen yuti quunahu ɓe hattanaka horugol fidyatu ta'amu miskini ñammingol miskinaɓe ay nayejo jamanu men hande mawɗo nayejo heɓude wona duuɓi 70 70 ko waytata noon nayejo nawyi ha fiji andi on ɗon o wata horude hande kadi haray ko yo etane ayi ko yo etane bon ember ko wawata huntinde miskino ayi ember ko miskino wawata huntorde ko ɗum o etata ayi joni innen tun e sampo wona kilo eɓɓen wona kilo ayi simo faala ñande be ñande o jonna kilo ñande be ñande futuro he o ƴetta kilo o jonna goɗɗo o woy simo faala o etay ɗinnama hande goo suuma o etay kilo 50 o jonna o anni o jonna hoppude wotere lanni ayi
ma o wona nayeejo kono ko nawnuɗo docteur ɓe vérifié nde nawnare makko ɗo ɓe ndaari ha ɓe tawi nde nawnare o na yawa nde sellude goɓɓe anda ko honde ɗum ɗo selloyta ayi na e nder duuɓi gani ɓe anda honde ɗum ɗo selloyta on ɗon kadi haray ko yo etu ayi amma ko si tawini on ndino tañƴina himo nawni kono ko satti o ko satti ino tañƴina ko juuti o ko juuti ɗo e suumaye aroyowo no gasa haray o ndikki bon haray ɗon ko yo habbo ha o ndikkoya o hoora ayi sabana hoorugol ngol ɓuri marde baraji fuu edi etugol ngol nanda yaada si yehi ha tawi ma on tigui eta haray ko ñakka pehe ko tawde a solution wo ala sina ɗon ayi ko tawde hara solution ala o sina haray on tigui etu ko ɗum ɗon tun amma si tawni solution on no heeɓo on tigui heɓa tan hooroya ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude ko ɗon saɗa ini ko wa anta suumu hayru lakum ko nde hooroton ɓurata moƴƴande ay kono si tawni solution fo ala ko nayeejo o mara feere hoorugol hannde kadi ko yo etu o ko nawni docteur vérifié nawnare nden ha ɓe tawni ko nde ɗo nde na yawa nde sellude ni ɓe anda honde nde sellata hara hannde kadi ko yon noon ko yo etu ayi ko ɗum ayi onni faman tatawwa hayran fa huwa hayrullah joni noon an o wonɗo e etude nayeejo walla o mo nawdara mum tan ina yawata sellugol ɓenni a kilo goto ko ɗum ɗon farlala ya ittu joni noon nda mari moyen capacité on no ɗuuɗi joni sa innama ko kilo goto ko ɗum farlala ittugol ember ko miskino wata hirtorde andi o kilo 50 ittata joni noon hiɗa mari moyen sa anni ke ɗum a itti kilo 100 ha okki ina moƴƴatma ha surtout koye suumaye wona kadi saabu Allah subhanahu wa taala joni ko kilo 50 on farlaɗa o ɗiɗa kiloji fof a anni waɗirɗa fi sabilillah ɓayɗa mari moyen mum ɗa mari capacité muɗum ƴetatama ɗum ɗon fof ane kadi ko baraji dubolaji wonɗa waɗanede ayi ala ella ayi ala ella muskila sala kay muɗum ayi ko kilo 50 farlaɗa an wonɗo e etude on ya ko ɗum farlaɗa ko ɗum woni farilla on obligatoire on a anni ke a waɗi kilo 100 a itti haɗaka no moƴƴi ha ay ko baraji ɓeydiɗi tun haɗaka faman tatawwa hayran fa huwa hayrullah Allah subhanahu wa taala inni wa anta suumu ko nde hooroton noon hayrul lakum ɓuuri o moƴƴande in kuntum so laatike ta'lamuna iɗon andi baraji ko ne lewru suumaye kom ayi o inni honnu shaharu ramadan lewru suumaye ayi lewru suumaye allazi ndum unzila fihi woni ko cippina e muɗum alqur'ana nde ɗo alqur'anare ayi alqur'ana on noon hudan ayi ko nde peewal linnasi wonande yimɓe ɓen ayi wa bayyinatin ko ɓanginde kadi minal huda immorde e peewal wal furqana ko senindirne kadi gonga e fenande fa man sahida kala seediɗo min ko e moɗon assahara lewru suuma yendum falya sum yo o hooru mana kala tawaɗo ɗo woni ɗo kala tawaɗo suumaye ko yo hooru eyi wande woni ɗo fihi qur'ana unzila fihi l qur'ana on koye lewru suumaye woni ko cippina ɗum waɗi janngugol qur'ana kadi ko lewru suumaye ɗo ko hunde moƴƴude hay so tawi woni na e suumaye surtout noon kadi ko suumaye ɗo hiɗen andi piiji tati ɗiɗo ɗi tefanoya e joom majji ñande dargal julde nden suumaye alqur'anul karim ɗiɗo ɗi tefanoya e joom majji ñande janngo ñande dargal si yeyi ɗum ɗon ko si yeyi ha sesoyi ŋaɗi ka wiyeten ɗon ka tefore nelaɗo tawata julɗo ɗon ko fewdo ɗon suumaye aroyta walla alqur'ana aroyta ay walla julde nden nde aroyta ko ɗon noon andeten ko ɗon noon neɗɗo on andoyta ko Allah subhanahu wa taala wi ɗon moƴƴine julde moɗon nde neɗɗo a juulirta fi
a innata a juulira no faaliraɗa o ko ɗon noon neɗɗo on andoyta nda an gollirgol no nelaɗo yamirir noon sino moƴƴi ayi sabu si a juuli tawi nano nelaɗo juuliri noon julde nden nde jaɓetake ayi si nde jaɓaka ko honno julde nde jaɓaka wata tefroyde joom mum ɗum ñande janngol la ayi bon si a hoori an a considéré tum ɓay a ñamali a yarale nden bam cikkiɗe hiɗa hoori bon fi a ñamali a yarale anga sikki ko ɗum woni korka ɗum haɗalima wujjugol ɗum haɗalima fenugol faami ñande janngo say sasoy ka teforo nela o tawata julde ɗon yoya horunoɓe moƴƴini korka muɗum kam korka maɓɓe kan hino ara tefana ɓe ko ɗon noon andoyta e yo intérêt moƴƴingol korka muɗum kam ayi an a julɗo 24 heures sur 24 hakkitande ma ala e qur'ana e memata qur'ana a tefa hakkitande ma ala e ɗum wonon ko a julɗo ñande hewtoye dargal yahi ha sesoy hewti ittu ka yitere qur'ana no aroy tefanoy wonnoɓe janngude qur'ana ɓen ko neññande ɗon andoyta e yo e jaka janngol qur'ana wonduna e important ayi sabu no yawmal qiyama dargal seso yaygoy ay moƴƴo e bonɗo moƴƴo e bonɗo fof lakkere ƴaaroyay ɗo yo sendodurede ɗo yo guɓe e conde seedude haray moƴƴo e bonɗo fof ma pike ayi ko ɗum ɓe wiyata ka tefore nelaɗo tawata julɗo ɗon bon joni noon neɗɗo on si tawi woni o juulayno o timmina julde makko non o jontande haqqeji mayre o imo andi farilla julde imo andi sunnaji ɗin imo andi rukku e sujuudu so sujji o ñiiɓa e koppi makko ɗin ha ndeɓa ko sujji harna sujjugol wande juulugol wande donto no moɗa ayi ƴetta coñci timmuɗi surtout wona sonnaɓe ɓen ay surtout wona ɓe sonnaɓe walla ene hulɓini ha ayiyay ɗo sonnajo hino juula tawata ko ƴettugol tigga man dako ko ɓene tigga naafigi hoy fala kun ɗo kakkude balaji ɗo mano inano e juulude nelaɗo maki sonnajo si o juuli o darani ke julde makko nden tawi kolli peɗali makko ɗin hino yaltiti ko hondu peɗalu gornu ɗum hino yaltiti si o juuli julde nden nde jaɓetake si o juuli o naɓini o waɗi sujuudu o sujjoyi o waɗini o lappi ko juuɗe ɗen ka leydi tawi woni kolli peɗali ɗin hino yaltiti julde nden nde jaɓetake sonnajo ko sellata yaltugol e julde makko e juuɗe fof ko yeeso ngon kaw sujjetoɗon kañum e newe juuɗe ɗen huzu zinata kum inda kulli masjidin ƴette coñci yettiɗi tetti temmuɗi siɗo rewde Allah subhanahu wa taala ayi mais joni ayi ɗo joni sonnajo si tawi woni himo yaade ɗo joni mariage walla himo yaade sere ƴette coñci ɗi andaɗama masa allahu ayi moƴƴintino ha moƴƴa aɗa yiwɗo mo masa allahu mais sino daranade julde Allah nden ƴetta tiggawel ngal landanɗa hoore maɗa fiɗɗa ɗo kuma fiɗɗa ɗo kono daro innano juulude hara balɓe mum fof noye kene nden ɗon julde nde jaɓetake ayi joni neɗɗon si o juuli o moƴƴini julde makko nden o timmini sujuude mayre o timmini ruku o mayre o timmini tayya julde nden nde aroya yawmal qiyama hara sattoyi nde wiya Allah subhanahu wa taala oɗo de o juulira o juulanno o moƴƴini fiyam e yaaforamo sabu am Allah subhanahu wa taala yaafo on tigi sabu julde nde ayi ko wona noon kadi ka suumaye te woni on tigi hoori suumaye on rentike harmuɗi Allah ɗin fof tinnige waɗugol moƴƴereji ɗin suumaye on aroyay o inna Allah subhanahu wa taala oɗo o horanno o huli o waɗi o ɗaɓɓi ko wiyete kullol Allah kon la'allakum tattaquna o ɗaɓɓi ko wiyete kullol Allah kon ayi Allah subhanahu wa taala o moƴƴino fi an yaaformo sabu an ayi Allah subhanahu wa taala yaafo on tigi qur'ana on kadi aroya wiya Allah subhanahu wa taala o jaaɗo ma mi haɗuno mo ɗanagol jamma sabu am min ayi o salino ɗanagol jamma sabu am min ayi immagol jamma juula walla immagol jamma janga qur'ana ayi
Allah subhanahu wa ta'ala yafara ma sabu am Allah subhanahu wa ta'ala yafara on tigi sabu qur'ana on kono ko adorɗen kon ɗum ɗo fof hara Allah walli on tigi hara on tigi moƴƴini ko ɗum waɗi neɗɗo on o wi to ko ma jange ko ma jangen ko ma jangen si en jangali neɗɗon si tawi woni o jangali o ƴettari defte ɗen o ɓatti karama ko ɓen o faami diina makko kan o wi'i himo gollude diina ko e sama kala ko ɗaynagol ko perdi ay ko perdi ko wiyete perdi kosan kon si hende hebbi nokkotako a ari fu ni qabla an ta'buduni andelan taw ka addi o rewdelan si a juulay andu ko honno woni farilla julde andu sarti julde condition julde nden janngo anda deftere hino ɗo to jannga suumaye on ko noon kadi deftere hino sihi muɗum ko honno julɗo haani comportorde suumaye si a comporté ko honno ko baraji e honno e honno duwaɗa heɓude ay si a comporté comportage go kadi ko honno wata bonnude korka ma kan ɗum no fof hino deftere hino janggi himo hino laɓɓini pos en tant que a julɗo ɓayɗa andi peut-être si waɗu hewti ayimo to juula haɗi tefa fi ɗum faama ko a julɗo ɗa andi si suumaye hewti a hooray ko ɗum haɗi tefa fi ɗum faama duuɓi jeeluɗa woodi kawar leydi ɗo tinno hande laawoto ayi ta woni julɗo perdinɗo hoore muɗum ayi ɗum woni faman kana minkum kala latiɗo maridan hino nawni ala o safari ma harama wayasi fa iddatun haray yo kontu min ayyamin ukhari ñalɗigo wa ala allazina ne dow ɓen yutiqunahu ɓe hattanaka fergol fiiratu tawni ñammigol miskina fa man tatawwa kala on gatti fa huwa khayru lahu wa anta sumu khayru lakum in kuntum ta'lamuna ayi saharu ramadana lewru sumaye allazi ɗum unzila fi woni ko cippine muɗum alqur'ana hudan ko nde peewal linnasi wonande yoɓen o bayinatin ko nde ɓanginde minal huda immorde peewal wal furgana ko nde selendirde gonga e fenande fa man sayde kala on tawaɗo min ko e moɗon achaharu lewru sumaye falya sum yo hooru sumaye o wa man kana kala on laatiɗo maridan hino nawni aw ala safari mamoye wayasi fa iddatum haray yo kontu min ayyamin ñalɗi uharu goɗɗi goo yuridullahu allah ko fandi bikum e moɗon al yusra ko newende wala yuridu bikumul usra allah farlaki sattinangol ɗon sina ɗum ko sattinangol en allah faalano ɓay pellet la sakka heno harmi no harmani julɗo ñamugo ñodorma suumaye neɗɗon sino wayasude ko wayaso muusi walla so harayno haaju allah wala ɗum a ñamatano fi a nawni kadi en tant que wonki hunkunno ton a hoorayno ayi kono allah subahana wa taala ene siɗa nawni walla siɗa wayasude ya ñaamu ayi ayi walitu ko mulil iddata fi yon timmin kontiɗin walitu kabbirullah fi yon mawnin allah alama hadakum e konko fewni on walla allah kun naga sa noon taskurana on yettay allah subhanahu wa ta'ala ay mana si tawni a nawni walla ɗa wayasude a ñaami e nder sumayon e nder balɗe joyi e sumaye maayi yoɓa timmina an e hooruɓe balɗe capantati ɓe on foti ter njala woni e ñaamude ɗo suumaye ronka yoɓude surtout sonnaɓe meɗen ɓen enen wore ɓen koye responsable goy si sonnama ñawlike ɗo suumaye an gorko on a accimo ɗon a darike ɗon o salike yoɓude suumaye a tefali annduɗa sonnama o suumaye ko ñawli si o yoɓi ɗum walla si o yoɓali a acci ɗum ɓayle hiɗa andide par ce que haajuji ma ɗi fof ko regina ko manquinama ko fof hiɗa andi si a kataki suumaye mo sonnama ñawli on kattoɗa o regila katade magoy wo anfusakum wa ahlikum nara wallahi no waddiro sonnaɓe goo e suumaye balɗe ɗe ɓe ñawliɗe fof suumaye ma ɓe yoɓata illa man rahima rabba
ne woodi noon sonnaɓe hulayɓe Allah jogiiɓe kullal anduɓe sariya l'islam ɓe ayi wallahi si ɓe ñawli ke lewru ndu fof ko ɓe yaɓay mi yiiɗo sonnajo o ƴettuno suumaye ñokkette o ƴetti o ñawlinde fof mayru tawi ko sowiɗo ay o jibini e mayru o ƴettuno suumaye on fof ay menen e makko hoɗidi faami kono o yoɓunodu fof mayru hay ñallal gotal o heddinaade ay ɓay o jibini woni ha o darti ko yoɓuno fof ɗum ɗon miɗo seedanomo ɗum ɗon woɓɓe goo hay soko balɗe jeɗɗi ñawri e nder lewru ndun ko yoɓata ɗen si suumaye maayi ɗum ne wawi ƴawnogol pucce ɗaggal naggue ɗaggal an noon gorko on si a daraki si sonnama no ñawli suumaye o yoɓi ya andu hino ka dande ma par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko qu anfusakum wa ahlikum nara kattoɗen kadi sonna e mumen faama sariyaji l'islam ɗin andi ko ɗum nalaɗo ɗum sallah sallam ɓe maaki sonnajo hino jombire saabu jawdi makko nin e saabu ngari makko kin e saabu diina makko kan mais nelaɗo maaki mi suɓani ma jomma diina ko ɗum fawtotoɗa an gorko siɗa faala fawtade jombu jonnajo sonnajo famuɗo diina famuɗo l'islam a fawtike wallahi si ɗum woopi a fawtotako goy a fawtotako ayi sabu Allah sabu adani wa ja'alakum litaskunu ilayha sonnajo koko waɗiraka ko deeƴe kaka fawte sonnajo sino faami l'islam simo faami haqqe l'islam si kon woni ka galle ata an gorko ngiɗa fawti hay kono si tawi woni ko anduɗo fiyaki aduna tun wallahi sa wattana liila kara ham fawtorta ay kara ham ay wali tukabbirullah e fiyo mawnin Allah ala hadakum e konko fewni ko wala Allah kunna gasa onon taskura noon yettay Allah subhanahu wa ta'ala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani walastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarsudun Allah subhanahu wa ta'ala wi Muhammad jiyaɓe am ɓen si landike ma fiyan inni qaribu min miɗo ɓatti min Allah subhanahu wa ta'ala miɗo ɓatti Allah subhanahu wa ta'ala ni mo ɓatti jiyaɗo makko mo ɓuringol koronol ma dande ɗo Allah no ɓattima ɓuringol koronol ma dande ngol moƴƴirta ɗo ñamete feƴƴi Allah no ɓattima ɓuringol ko ɗum waɗi neɗɗo on on tigi huuli Allah wo fanɗi par ce que la yahfa shay'un fil ardi wala fis samai banu adama on a wawata wadde ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala anda si on woni on ɗiɗo sa woni an tun andu Allah ko ɗiɗaɓo ma ay sa woni on ɗiɗo andu Allah ko tataɓo mo so on woni on tato yande Allah ko nayaɓo mo ay la yakfa shay'un fil ardi wala fis samai fa iza sa'alaka silandika ma ibadi jiyaɓe am ɓen anni fiyan fa inni qaribu min miɗo ɓatti ujibu miɗo nooto ay iza da'ani si on noddilan kono noon ko si on noddilan joni wona ka julde wona ngol juulugol julde nden sa daari fayda nde fof mayre ko duwa julde nde fof ko duwa fayda ay si feƴƴi suratol ngol wattata e hoore fatiha o fuɗɗandema fatiha on sa daari fatiha o fof makko fayda ko duwa ka sujudu tayya ruku ay baynat sajadatayni ɗum ɗon fof ko du'aji ka ay julde nden fayda si feƴƴi sa itti suura simore nde wattata e hoore fatiha nde nde fof mayre ko nde duwa ko Allah wona e noddede mais sa dari ko a wi Allahu akbar a noddi Allah anda ko yetotoɗamo est ce que o nototoma o nototako ma isa da'ani Allah yi miɗo noto kono noon ko won nodduɗolam andi ɗum hino hulɓini ɗum hino wayi argol ɗo salligo ha gayna wiya Allahu akbar hara anda hay tattaliw bihi basira musiba molanaɗo musiba narullahi ɗum hino wawi ko inete si karmakojo wirdike jinna haaɗi ari teno o anda ko o nattiraɗi mo wawi addude jinna kono o anda ka o nattiraɗi e ɗo ru kay sa wirdike jinna haaɗi ari ato kadi de haraɗa wawi andi haraɗa andi kadi ko ni wirdirte kadi ɗi hoota sina ɗum si ɗum woopi he nduggu immoto wiya Allahu akbar
a noddi Allah Allah ari ɗo lan faala yen gundodu par ce que noon julde ko gundudu golle Allah dewal ngal ko ɗum woni fi dewal kala dewal ngal goɗɗo woni waɗi ko gundudu golle Allah par ce que fende ko watta dewal ɗo gata Allah no wirniti ay no ittiri dow hakkundeji moɗon jon noon sa noddi Allah ha gayni Allah subahana wa taala e mawnude Allahu akbar Allah ko mawɗo tawi bihi basiran tattali o an anda ko woola ay andi ɗum no hulɓine ko musiba narullahi ay mbiɗo noto noddaɗo la ko noon isa da'ani ko so tawani on noddilam min Allah ay falestajibu li ay notelam ay inni ujibu da'wata da mbiɗo noto noddano ɗo isa da'ani so noddilam falestajibu li notele ɓe notolam note Allah ko nuni notagol Allah Allah wi notelam ko nuni notagol Allah subhanahu wa ta'ala ko argol ka deftere Allah e ko sunna nelaɗo ko nuni notagol Allah ka deftere Allah ko ɗon Allah noddi en ayi amma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ko ɗo Allah noddi en ay wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna Allah wi ka deftere makko Allah ko ɗon ɓurodiral du'a waɗede ay mo kala wiya min kadi kaari ɓura talan dewal moƴƴal yo iɗen andi karama ko jon inni wo ɓurɗoma aduna ɓurali maggoy ɓural aduna ɗum wona ɓural ɓurɗoma janggo moƴƴo kon ɓurma ka mi sikki en fof meɗen hiɗen andi ɗum ka kalifu men sala men Allah subahana wa taala ni ka deftere makko ko ɗon du'a ɓurodirede mo kala en min kadi kaari ɓura talan ɗon ayi wal yuminu bi ɓe gonɗinan la Allah hunno kasa kamɓe yarsuduna ɓe feeway Allah subhanahu wa taala wiyo num o wi uhilla lakum deginanama o laylatu siyami jemma korka kam ay uhilla lakum deginanama o laylatu siyami jemma korka kam arrafasu rendugol mana yiddugol yottodirgol ila nisaikum fadde sonna e moɗon ɓen ay hari korka aramɓe ɓen hari ɓawo seeɗa korka aramɓe ɓen hari kamɓe hiɓe harminana yidugol e sonaɓe hay jemma e suumaye o kono Allah subahana wa taala o itti ɗum ɗon wayni o daginani en hannde kadi jemma suumaye o ɗen wawi yidude sonna e meɗen ɓen ayi hunna libasul lakum sonna e mon ɓen ko ɓornatere wonande on wa antum libasul lahunna sonna e mon ɓen kadi ko ɓornatere wonande on sonna ma ƴettate an gorko on wattu ma leere nde o faalawo attention watane noon yiilagoy par ce que no woodi ɗo sonnaɓe goy ɓe andanɗa hoore maɗa moodi mum hino akkitiri ɗo ni hino gaddiri ɗo ni e mbaldi hakkitaka ɓe tottitata jonataɓe ñalande maɓɓe hara ɓe woñaɓe hibba bakkatu molanaɗo ko yan gorko on wonda e moɓude ɗon ndaare hay fewndo jihaadi ɓen ɗolle ko fi diina fewndo jihaadi nelaɗo maki sonnaji ko wawata muññade moodi mum 6 mois lebbi 6 6 mois moodi aden so hucciti sonnaji ne wawi muññade ha ɗon ka 6 mois timmi o sa moyta ka wata wonde hande kadi go o heɓali nelaɗo en si ɓe yahino jihaadi ka timmi 6 mois o kala sahabajo tawɗo hino acci sonnajo ɓe immintinay noon tigui on tigui arta ka sonna muɗum jolo immiɗo yahi beppintinayi ɗo leyɗe no acci sonna mum naɓata arata duuɓi jeeɗu ay duuɓi jeeɗu no hulɓini ay woɓɓe goto ara no wondi ɗon e sonnaɓe hino añiriɓe ni tun hara sonnajo on woña o hibba et pourtant ɓeygu ma an kadi ko a complet makko ko o wattatoma leere nde o faala o toganaka ɗum ay sonna malgré enen kala enen sonna e men ɓe finana ɗum enen ko satti o ko sat enen ko gorko landoto ay enen ko siya gorko on faalama o lando mais sonnajo kañum kadi no faale kono enen sonna e men ɓe finana ɗum hay si tawni ɓe faalama haray hiɓe hersi landagol ɗum noon ko ɗum hersintaɓe ɗum ko angal famugol diina kam sina ɗum an sonnajo on an kadi si tawni a faalama modima aɗa mari pilen droit nugol he ko ɗum ɗo mi faala ay
arale o leelota ko hinara ganto no woodi ko haɗatamo ɗum ay no woniri noon gorko Allah subhanahu wa taala ko num wi'i si son moodi aden si noddimo e baldi moodi ma si noddima sonnajo on e balde sonnajo on salike tawi hay ganto fussi haɗa ko on ɗum haaɗi noto moodi makko malayka huɗaymo ay Allah subhanahu wa taala hulaymo kuddi malayka e kuddi Allah huɗaymo ha ñande o ha weeti ay Allah subhanahu wa taala ni sonnajo siɗa faala yo Allah tikki tun kato ha moodi ma tikka an oɗo sonnajo kato tun ha moodi ma tikka hara ya tikkini Allah ay jonnon ɗin sariyaji ɗum ɗi ko wiyete dewgal ngal sariyaji ɗi ɗin noon ko ɗi 50-50 hiɗi fota ter ay sonnajo on kankadi si o faalama gorko makko on si gorko makko on salanike mo haray bakkato on ene fota ko bakkato ko sonnajo on fawaɗaka ko ɗum kankadi gorko on o fawete worɓe jelo hande avandini ɗo rewɓe muɗum harana accuɓe rewɓe mum yeyi leyɗe goy hiɓe wondi ɗon hakkitana maɓɓe ala par ce que an gorko ngeɗa heɓirde nokku goo sonnajo on si accima ɗon joni yeyi heɓiroyi nokku goo a humpitike ɗum wonki coday e pour talle si a sallike jonotude sonnajo on haqqe makko on o yahi o ɗaɓɓiroyi nokku goo fi a sallike mo jonotude bakka toon ko an gorko o rondi ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni bi ihsani mana asile asile bi ihsani aw tasrihun bi ihsani ay mana wondire no moƴƴiri walla sertiron no moƴƴiri si a wondi e sonnajo a andi pelete a wata jonotude mo haqqe makko on hande kadi accitumo yaha par ce que ko saabu ɗum joƴƴinimo ɗum kadi ko ñama yara tun ittimo kanene makko e ba makko addimo kama ɗon na ñama yara tun addi ɗon addimo ɗon par ce que aɗimo wadde kala mano wadde ɗum kanene makko e ka baba makko te woni saabu ko addimo ɗon kon ɗum heɓata ko haray accitumo yaha eyo ko ɗum waɗi sonnaji ha tawi gorko ha soyi woni gorko o sella ay mana gorko ma on harimo selli yeyi tawi hande kadi o sella ko wiyete ko o mara hoɗo no famora sonnajo so tawi o wata muññade haray o mari droit tortagol hoore makko par ce que ko saabu ɗum addimo ɗon so tawi ɗum heɓata ko o mari droit tortagol hoore makko ayi onon ɗum kadi ko watte golle ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni wa antum libasu lahunna wa antum libasu lakum sonna e moɓe koye ɓornatere wonan dew onon kadi ko ɓornatere wonan deɓe tawi sikku ko gorko on tun mari droit si landi ko sonna mum sonnajo on salike haray sonnajo on no mari bakkatu sonnajo on kankadi si o landike gorko on salanike mo yo andu haray kanko gorko on himo mari bakkatu ɗum la sakka ayi wa uhilla lakum daginanama o laylatu siyam jamma korka kan arrafasu yidugol ila nisaakum re e moɓen hunna libasu lakum re e momɓen ko bonatere mum wa antum libasu lahunna onon kadi ko bonatere wonande ɓe alimallahu allahu on andi annakum noon noon kuntum on laatinoke taktanuna hiɗon janfatono anfusakum ko e moɗon fa taba alaykum Allah subhanahu wa taala jaɓanon tububuye wa afa ankum o yaafi on ayi fal ana joni noon basiruhunna soccodiri e sonna e momɓe mbaɓete ko ɗaɓɓon ma kataballahu lakum konko Allah subhanahu wa taala farlani on wa kulu ñaame wasirabu yaron hatta yatabayyana ha ɓangana on hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on haytul abyad min al haytul aswadi ha sendiniron hakkude garawol danewol e garawol boɗewol garawol ɓalewol ayi mana ha fajiri on feera ayi ñaame ha ɗon ayi min al fajiri summa atimmu siyama ila layli timminiron korka kan jemma on wala tubasiruhunna wata on yiidu e sonna e momɓen wantum hara onon aaki fo na hiɗon ufini fil masagidi ka julirde ko honno woni ufinagol balɗe sappo sakkitore ɗen ka suumaye nelaɗo kamɓe ɗen ɗon fof hare ka julirde ɓe woni ɓe yaldata toon jamma ñalorma arayɓe ka julirde ayi ne woodi men yimɓe moƴƴiɓe ay kilifaɓe diina yimɓe wakkilaniɓe kadu dina ne woodi waɗayɓe ɗum si woni balɗe sappo sakkitore ɗen hewti ka suumaye ɓe ala programme ka suude maɓɓe kaka julirde ɓe woni jamma ñalorma ɓe yaldata ka julirde toon sina yeru alhaali ay honnum wona salligagol takkitagol huru ko waytata siga ɗin ɗon piiji ha balɗe sappo ɗen timma ay ko ɗum woni ufinagol
waɗugol ka juldira ton jamma ñoorma balɗe sappo sakkitoro suuma yeɗen fof para yaltata toon joni noon neɗɗon siɗa wadde ɗum a wawata hara yirude e sonnama ɓayna ka juldira ton innata yiide e sonnama ay so tigga kadi fiiɓi anniye ufinagol ka juulirde yo fiiɓi anniye a yiwata ɗon yaaha ka suuduma hay balɗe sappo ɗen timma ay a wiyata joni ɓay sonnanno ka suudu joni mi yaw mi yiide ay sonnan mi arta kadi ka juulirde ay wawata wonude ɓawa ɗon tigi fiiɓi anniye hara ande kadi ka juulirde no balɗe sappo ɗen haaɗe timma ko ɗum woni al-akifuna fil masajid hara a wawata yiidude e sonnama ay tilka ɗum ɗon hududullahi ko keeri sariya Allah waɗetake fala tagrabuha wata on ɓattoɗi kazalika ko wonani yubayyinu llahu allah walan ɗum feŋnira noon ayati ayaji makko ɗen linnasi wonande yimɓeɓen la allahun no gasa kamɓe yattaquna ɓe hulayi allah ay wala taakulu wota on ñaamu amwalakum jawle monɗen baynakum hakkude moɗon bil batili mere wa tudulu biha naɓonde ilal hukkami faade ka ñawoɓe ɓen li taakulu fije ɓe ñaamu fariqan fedde gomi amwalin nasi jawle heɓen bil ismi wondude bakkatu wantu gara noon ta alamuna heɗon andi ay wala taakulu amwalakum baynakum bil batili wata ñaamu jawle mon en hakkude moɗon mere kono ɗum ko fanda ɗo naɓɓidirgol sariya entre julɗo e julɗo si janni hakkudeji moɗon nodde julɓe ɓe moƴƴina hakkudeji moɗon nodde imamuɓe ɓe moƴƴina hakkudeji moɗon nodde mawɓe quartier ɓe moƴƴina hakkudeji moɗon en tant que julɗo e julɗo ko noon hoɗidi on kawtal e di on yawde ka laamu so yahi ka laamu ngon ko jawdi mon ndin ñamata arton kadi won ton ka wonno ɗon otan waɗu ɗum ay wala taakula malkum bi mbayniɗum wattudlu bilal hikkami mais naɓɓidirgol sariya julɗo e julɗo ko hunde harmude e sina yo taw si tawi woni ko ma sariya he yo taw hara sesi hara solution fusi ala hande kadi so wona ɗon ko taw hara solution fusi ala hande kadi sina ɗum hara naɓɓidirgol sariya wona ko moƴƴi hakkude julɗo e julɗo kono hunde Allah subhanahu wa taala dagina hakkude julɗo e julɗo ay ko bakkatu ay yesi aluna kay belandam ha anil ahillati ga e lebbi hurum ɗin ay qul hiya fihi noy ɗum ɗin ma waqitun ko waƙintinaɗi linnasi wonani heɓen wal hajju e hajju on ay mana lebbi hurum ɗin haɓugol e majji o wandi wona ndu lewru ndu wonɗen e suuɓi muɗum ɗo ko hurum ko lewru ndu andanɗa hoore ma ndu gere wattake e muɗum lewru suumaye ɓenni hay mo yennima ko jabortama ko yennugol min miɗo hoori ay ko lewru hurum ndu gere wattake e muɗum rajibi ko lewru hurum ay jogi e sabbordu paran ay lebbi hurum ɗin yannaɗa hoore ma ɗe ko lebbi ɗi Allah no ɗon harmini ɗi gere wattake e mum fes ay ɗi Allah yeddetake e muɗum fijirtake e ɓelandema haɓu golle majje ma waqitum ɗum ko waqitina ɗinasaneɓe wal hajju e hajjom walaysal birru laataki dewal bi an taatul buyuta nde artan toon cuuriɗi min zuhori ha ɓawo majji e siga ko woɓɓe waɗata sino yaltude wayasi ɓenna yonti yaltire ko ɓawa suudu ay ma hara ko funnange ga dowa yalirde yaara hirnange ga takko yo toon ha sefte a lawol ngol ala ɗum ala e ɗiggere he si a yalti wayasi a juuli subaka a toriki Allah a yalti wayasi ma o hay hunde wawana sena ko immode ko Allah subhanahu wa ta'ala ay wattaqullaha hule Allah lallakum no gasawa noon tuflihuna on malete wa qatilu haɓe fi sabilillahi e ley fi lawol dina Allah allazina ɓen yuqatilunakum ɓe no haɓa on wala ta'tadu wota on ɗaɓɓutu noon inna allaha no kanko Allah la yuhibbul mu'tadina ko yiɗa yimɓe ɗaɓɓitoɓe ɓen mana si keefeero ari walla naafiqijo ari fa lamama haɓude fi diina ma kan Allah subhanahu wa taala ni yotto on kadi yotto ay mais mo ɗaɓɓitima a yotto ay
ko ɗum mo toññima yetto na ya toño dey na ya goɗɗo toña dey inna aɓa min komi julɗo gasi toñelan ala probléme min ɓe komi julɗo mi muññike la jaɓi toñede o waye allah subahana wa taala innuma an julɗo ko wota ɗaɓɓutu wota tooñu mais mo tooñima noon ɗa kadi yetto waway mo fawi tooña hoorema seɗa mari feere ittugol tooƴe ɗen ko ya ittu andinama ɗum wata gasude saabu pullo fouta inni wo komo naɓi kollum tawi kollum kun hino yaa o jokkitina joni uttere ay julɗo na yo jaɓu dey tooñede ɓayanka julɗo ko adda o heƴa yema o way on tigui fokkitini kollum ko ɗum yeyta mon la ɗum marsata ay wona ya jaɓu fes wota on ɗaɓɓutu waɓutuluhum haɓeɓe haysusa qiftumuhum nokku wo kala ko tawɗon ɓe wa akhrijuhum yaltineɓe min hayso akhrajukum nokku wo ko ɓe yaltini on kamɓe faraɓe ɓen hey wal fitinatu fitina on a sadde ɓuuri sattude minal qatili e di haɓede nden déjà lorraji goo aɗaɗa onona no min fayda kaari mi walagol num maya no ɓuranilan ay par ce que ɗa wonde goɗɗo ɗeɗen bimbekiɗe jammayigol ma ko lorrugol ma bimbekiɗe lorrugol ma hara mara feere ittugol lorra kan noon kadi faami bimbe ñande firnede o addante lorra ka o addanoma ko ɓuuri ka yahanki ay ko ɓuuri sattude ko noon hara mara feere ittugol kadi lorra kan ata e fayda walagol ma maya ɓuurma ɓattade ay no satti ay lorrede bimbeki keɗe jemmani lorma ata e fayda walade maya ɓuurma ɓattade ɓuttina kisa ko ɗum allah subahana wa taala inni ɗo ay lorra kam ɓuuri sattude di warede nde ay wala tuqatiluhu tan warɓe noon indal masjidil arami ka suudu allah hormadere hatta yuqatilukum ha ɓe haɓa on fihi toon si ɓe ari hay ka julirde si ɓe haaɓi on toon onon kadi yette kan si heeferaɓe ɓe ari ɓe tawi on ka julirde ɓe ɗaɓɓiti on toon yette nder toon ayi fayin qattulukum si ɓe wari on faqtuluhum wareɓe kazalika ko wonani jasaul kafirina woni jaddi heeferaɓe fa in tahaw si ɓe haɗitike fa inna allah nalla kafurun ko haforowo rahimum yurmeteɗo ay si ɓe acci onon kadi accon wa qatiluhum haɓeɓe hatta la takunu fitnatum ha haraɓe lorata on hande kadi ɓe ɓokka on jam heɓon jam ay wa yakuna dina lillahi dina ka latano allah tun fa in tahaw si ɓe haɗitike fala udwana ay jaggitere lana ila ala zalimina sina hoore toñoɓe ɓen assaharul haram lebbi hormum ɗin bi saharil haram ko lebbi hurum ɗin wal hurmate barmeji ɗin qisasun ko yettodirte ɗum ay fa mani itada kala jaggotuɗo alaykum e dow moɗon fa atadu alayhi jaggite e makko bi misli ma atada alaykum e nder ko jaggite mawɗo ɗo kon ay mo waɗi on yette yeru ko waɗi on kon wotan ɓurtinde ay wattaqulla huule allah wa alamu andon annallah no allah ma almuttaqina mo wonde huuloɓe allah ɓen wa anfiqu dépense fi sabilillahi fi dawol dina allah wala tulqu o taw naɓu noon mbiya di ko juuɗe moɗen ilatta halukati kadi halkoto taw naɓu hoore mon ko allah yeddete ayi wa ahsinu moƴƴine golle moɗon ɗen inna allah no allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi ɓe yimɓe moƴƴinoɓe golle nan musidɓe julɓe ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addanno en ɗo inchallahu rabbi ha émission ara yowugo kadi inchallahu rabbi si allah subahana wa taala tawni en ɗen tori allah subahana wa taala yo allah newno tawna en waray ko nafata en danda en ko lorata en kala ko hawri e sahaba ko immorde allah subhanahu wa taala kala ko hawri ga e faljere ko immorde e cheytane aray ko wonɗo e janggude woni fama moƴƴa ɗen tori allah subhana wa taala faami en allah subhana wa taala huura en ko nafata en danda en ko lorata en allah moƴƴinana en jurriyaji meɗen ɗi dandan alata danda en kata e kasara aqulu qawli haja astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh